Chanchin thakla thom amasana thupite Manipur district zau selaka district chaule haksa ala hizing Tamenglong district hi tuni akipatin mason na ding muina pantai ti in chief minister and birin in again hi Custom Department and Inspector khat chunga dan to kitok lawa sumle pai a hol naw chunga CBI in case khat file ki bol khum Vahui TV Vaiphei News and Tutezo sining doikim chibai ko hongbuk hi Chanchin akim zon alangai khom hitiu Manipur district zo selaka district chaula haksa ala hizing Tamenglong district hi tuni akipatin mason na ding muin pantai ti in chief minister and birin in again hi hi zani Tamenglong district administration in Vaiphei Tamay subdivision sunga kuilong part 1 muna kimang outreach program khata chief minister in again hi Manipur Vai Home to Minister Emily Chole adang dang achal lang official te panna in again hi Tutu a state sarkara vai patu ten khanto na dinga na se bangjat hem asem jing hi zi muna kuilong a subdivision collector office sem tu te akin theilama na se pat sak ding a hi chule mo patu subdivisional officer te chunga le upgrade ki building a hi ati primary health sub center building sak hoiding na sep le akin theilama lak ding chule health and wellness center khatle mo poten a building pat sak ding a hi kuilong 33 by 11 kV substation khatle akin theilama koina ding na sep pat ding a hitai zebep chu hilau in green mission manipur noya Tamenglong district a khosom ni le khata ading a playground khatchi simding a hi ti chief minister in atak langtai CM's green mission Manipur bu green noina sangna thamna bu gi mission dugi makhada each and every village the noiga chanaba mawong da 10 to 15 lakhs invest orkanda ground amamam loina semani nai masimai lathok saramag football ground election mamang da khungang kunma thoigi ground khungang duga chanaba ground kunma thoi sem ni lathok mi se ka thabok oi yengna se sem da te yengna se sem edana vote piro sem dre ne ta piro kunu ya ke sokai de ba heta ngangna se ba Seng-seng na siapa tu? Custom Department in Inspector khat chunga dan to kitok lawa sumle pai a hol naw chunga CBI in case khat file ki bol khum thu ki mu khat chun CBI in more a posting a custom preventive force a inspector khat chunga case khat a ji kalak a hi agency official khatin again na chun custom inspector khat chunga cheng crore ni noi som ni lenga le sing sagi sang khat le zathum songguk leguk a ji ka case la ka hi sumle pai mutu noya income zat a hi le zali som thum le thum point thum a hi ama hin sumle pai hi kumsang ni le som le nga kumapat kumsang ni le som ni le khat kumting amu a hi ama hin sumle pai anei le lam ding hi cheng crore ni noi som guk le sing thum sangli zathum le somli le gate hi ding a hi ahin ama income a hi le cheng crore ni noi som ni le nga sing sagi sang le zathum le som guk le gu a hi FIR hi alak lakon CBI in Z hi to kitona kansui na ding in team khat asim ngal hi Z team te chun case to kisaya more chule kangpuk pi a mo na changtu chen na mun achun a khol pan ngal oi Z mun gam chok na lekha poimo bank to kisaya lekha poimo le thilman tam tak tak te le adang dang lekha poimo te mu do hi CBI team ten mo na nei tu chunga statement khat le lak a hi Z statement cho akin theilama court a pok do ding a hi tin official chun again hi kumkit kumsang ni somni lenia Manipur assembly kitel pina huna wangkhim assembly constituency a BJP a dinga dingdi kising sa Dr. Nimai Chan Luwang cho BJP alu nunga yai report bamol lekai khutlei bam lekai chole icham khunaw apat Congress party alahi mi somgi leni te cho kipak takalop lu na hun cho tuni in BJP wangkhim mandal in agongal naw hun matahi yai report Vishnu naha hun amat naw achun BJP Manipur Pradesh spokesperson Dr. Nimai Chan Luwang, BJP Wangkhim Mandal President L. Sunil Kumar Mitei, Kisan Morcha BJP Thoubal District VP Thingujam
Girani Singh BJP Wangkhim Mandal a General Secretary Longjam Ibochau ten awupo hi zi hun chuto kiton a Dr. Nimai Chan Luwangin again BJP hi Secularism le Development Party khat a hi hak satna tok te le numei te adinga loi pha hi zi kachun ahung tungding kitel pina huna zi constituency a BJP hin goal zona chan sak ding a hi tin Dr. Nimai Chan Luwangin again hi mayam sina sum the Wangkhim kendra na karim da tawdra brai na khanba adugumba khara lei kana gumna uji phawda vote kararam le kudir no hang yauri adu bahujidi mayam pur mayam khange handak che Wangkhim kendra da gole kutamni hai bisi mayam pur ma khangbire hanaki bhosi ge ina kombor ko se vote le ke na kombor ko se 2019 gi me thari ge hor ko le chahi ani makai ohum phaning che si vote se kombor ko le makhan gi thabagi taw ye ina lekai da chalaga aduna sigi vote ki dam na hor ko si meeting maktada meeting chatre ka yang hetro pangthu khre ngasi gi yawdra ngarang mathang na hanju meeting ma pangthui bamo lekai da pangthui se muslim lekai da ni ngasi gi ju muslim lekai gi ni mayam na Muslim se BJP yate BJP de vote piroi ga na to nga chandok na yam tawi adu aran mani madu isana khangje We Dance Academy Grand Showcase kumsang nila somni la khatso ahung tungding Tarik somni elo le somni le December le YMA Hall Muyaveng Churchanpur muna Widas kumsang ni somni le khatso mangding kisak kholna awum hitin organizing committee te apat thodon hi Z showcase ahin dance cosplay runway fashion show le artist min thang tak ten stage performance umin tin chule fashion designer min thang lian swan takapatin le exclusive design collection te showcase umding a hi ti thodon hi Z Widas kumsang ni le somni le khat event ni takle khosunga mi poimo kho hausa nampui tu te le igam sunga holin tak ten le zi showcase event hi obding a hi dan organizing committee apat he ta hi We Dance Academy hi kumsang nil som le gi tapat khan khanglai mi sang le zanga wal performing arts to kisain alak kai hoi tawa mi maban ale panasa takala tawzela igam sunga talent hoi tak nei te hi national le international level ting le mani ki tawdel theina ding ting asek do theiding tu ti a hi dan We Dance Academy director George AK Neisil chun again a hi chule Widas organizing committee chairman Paulal Sangang te inzi hun ahung tungding showcase event pen hi khota nga nu le pale khanglai ten a support chi ding le amun nge a chale naw te hi bangti nga arts lama theme na tunga hitaw MT head P2 dinga program up chi ding in le Vahui TV mangchan mi pi te chilna abol hi zani khung tha tarik thum komsang ni le som ni le khatni tak lam in Jubilee Church Deep Highland Pastor KKP Gongal Nan Deep Highland Pastor Bilin Advent Christmas alamangui Zi hunahin H Manlin le Lalgin Lin ten Fellowship amapui o Deep Highland Pastor Bill songa Jubilee Bible Hill Centenary and Bethany te apatin kauchom la pol ngai thak a hi Bill la pol apatin le la pol ten hun alamangui chule item chom drama pak na lam Special items tele shona anei o Bill to Pastor Reverend Larem Liana Colni le Bill KKP leader Tangwal Lin Mon Thang te apatin thuchom ge na te hun alamangui tin Jubilee kauchom apat thudona hi Zani khong tha tarik thum nin YVA compound veng unit in damlo pu kap min lin di phailin a cheng cho thisan alapi wa hi ama hi tu ahin Churchanpur District Hospital aki enkol jinglai hi YVA compound veng unit to YVA lam ka block te ki tho in ling vai te le hak sa te ki tho pina in YVA compound veng unit sunga member 10 thisan pi na alane yu hi tin pu loi thang president YVA compound veng unit apatin thodon hi COVID-19 zika hunsot tak alaki khak khum Indo Myanmar Friendship Gate number 1 chu tuni akipat honding a hitai ting no pala DC in Tamu District Administration Body a chairman Choan Mongki nga lekha ki pi chon again hi Choan Mong lekha apachon COVID-19 zika India chole Myanmar gam te ni in kumsang ni la somni March tarik somapat khan hun team umlawa ala ki khak zinga hi ahin la Myanmar tamu chole India a Tengnopal district ka COVID-19 zika kidaw jing cho phatlamano a hi da hi zika amaute ni kikala hon theina ding kinop to na Indo Myanmar Friendship Gate number 1 hi Myanmar 10 hong panding a hitaw
chu le gate number 2 le adang dang hi chu border shield ki bol jing na lai ding a hi ti le kha chun atak lang hi alang khatlama chun Tamu District Administration Body a Chairman Choan Mong in lekha ahung thot chun Indo Myanmar Friendship Gate number 1 hi December tarik li tuni akipat ki hongding ahem a hi lo le kumkit kumsang ni le som ni le ni April tha kipat ki hongding a hi MT chu ahun chet taklat a hinai pui kumkit kumsang ni le som ni nel ni a ding Manipur government state holiday list zanin apot tai Manipur Sarkar Under Secretary General Administration Department Sunanda Thoksomapat board order to kitona holiday list hi public holiday restricted holiday chule general holiday ti in hopthum hian hi holiday list achun public holiday somni lagi general holiday somthum chule restricted holiday somthum bagu apang hi Manipur Vaihom 210 akin thailama meitei te scheduled tribe lesa pannadinga recommendation api dingo ahi ti demand cho azani in le singjamei keithil Phambi Association chule singjamei numeiten agongalo singjamei keithil mai in chut khomna ani oi je hona chun Indian Constitution article 343 clause 1 to kitona scheduled tribe lesa apan sakding thu cho Manipur Vaihom 210 general election kumsang ni le som ni le ni masanga India Vaiputu te kinga recommendation pi ding a hi tin nupi pol chu khom te chun alatak lang a hi Khovel pumpi in ato COVID-19 na ki pat ki ven bit na dinga mimalin ibol thei thil te ho ngai khok thaka bol chi dingin Vahui TV Vaiphei news lama ki patin ikichi lo hi zite cho hi le face mask bol jing ding khale kha figuk ki ka ding mai mit khut sop thing jing ding chole covid dam doi vaccine ki kap thei zo si ki kap na ki pat dam le bit takin chi go hitiu avela thupi te Manipur district zo silaka district chaula haksa ala hizing Tamenglong district hi tuni akipatin mason na ding muin aum pantay ti in chief minister and birin again hi Custom Department in Inspector khatsunga dan to kitok lawa sumlapai ahol now chunga CBI in case khat file ki bon khum Tuni ading in Vahui TV Vaiphei news si chancho hitai en tu te zo sila leng unmang pha